Assalamu alaikum, урматтуу мусулман bir туугандар. Мына колумда S8 деген S8 Başladım sen bilmeselerim. плюс мынакей өзүнүн коробкасы турат. Так. S8 плюс экран езилген. Мына караңыздар, өчөт. Мына жанат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми муну эмне кылабыз биз азыр муну өчүргөнгө даже возможность жок. Тек гана мындай жандырганга гана клавишалары иштеп атат, бирок иштегени менен тыянак чыкпай атат. Ошол себептен биз эмне кылабыз? Азыр муну ачабыз, сим картасын алабыз. Мына жерде өзүнүн сим карталары бар. Теле2 и USB карт. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эч кандай возможность жок. Мына өчөт, жанат. Болду. Андан башка эч кандай нерсени ойноп аткан жери жок. Мынакей көрүп атасыздар. Биз эми муну ушул ачык удар жеген жери бар. Ошол жерден биз S8'de мындай кылып акырындык менен тройка аркылуу кылабыз. Мына S8 бул иштен чыккан сапсын. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул иштен чыккан мобильный телефон. Мына мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына жерден да удар жеген. Бул көпчүлүк жерден удар жеген. Мынакей. Мына ушуну биз жолун табабыз. Мындай кылып. Kulağım kandaysın. Mынакей. Так. Cemile Niyetir Ocak'a geliversin deydi seni. Men uyda barbayım o kafelerin oldayam 3-4 da mintler var eken var. 3 taraf saltat eken 1000'den 5000'ge çeyin. O şeyler bardığında şu Kiyevsin var, kafeler var. Biz bugün tekstilde Kırgızların kafesi var eken de klasaşlar saat 2'ge süylöştü gidi. Kelbeyle koyula maskanın giygili maskası bar yok tekşerip 1000'den 5000'ge çeyin iştirak saltat eken deyitten bitti kızımız bizden keyin ekstansiyon taraftan geldiler. Kuzminki de tüşü olup kayıp ketip kalanımız yüden çıkıverdi. Kalıp kaldı gana şu hazır Cemile zın okul dedi işten çıkmadı. Koy barbayla tınçırağıyla topta karantin bu sen bunlar tını ölbeydi at deyip iştaraf saltar ettim. 5000'de kafan tabir etti o. Өзүңүздөр көргөндөй мына жерде Ay biliyorsun korkup. удар жеген. Köyle koyuyorlar deyip de bugün barbadık bir saat 2'ye sürleşti gide. Hazır ana kuvandaydın ki Cendagi nomer mezunu özdeydin sen okşayıp da özünde bolsa çıkıp gör. Perihot kılavuz hazır. Kuvandaydın altına metre jağa kep tursunçu deydi. Өзүңүздөр көргөндөй ичине караңыздар мынакей. Korkup kaldım hemen bugünden barbadık deyip düğünü oturayak şimdi deyip iş taraf sap koysa deyip. Mынакей. Sen bayağı vaktıra kelip basıp kırgöpsün ha? Kanday oldu?
Kiyev'sinin aldılar kanaya ekimliğinde. Senin muhtavat adamına. Çalgıcı Cemile'ne. Özün. Onu dedinse cevap etti. S8 замена стекла. WhatsApp'tan, Cimerak'tan çalıp koştu. Меняем. Вот так. С картом. Да. Как видите. Okay. Ko'rasizlar. Buni deb ekranni chiqaramiz. Ko'rdingizlarmi? Bunda bunundagı master bo'ladi. Yozuncha Qanday? aql ishlatmoqchi. Bunundagı masteri var. Tak. Taktib qo'ydim. Cemile'ga. Buni hozir ko'rganday Keltadimi? ochib oldik. Buniki. Bo'p turman, yaxshi kelayapti. Buniki ochiladi. S8 Plus. Buniki. Şu. Buni. Ekrandagi bo'lgan narsalar. Buni ko'rib turasizlar. Buni hech qanday o'zgartira olmaysiz. Buni o'zgartganga dağı basmoqda. Коробка S Plus. Вот у нас коробка всякие мелочи. Тут чарулас. O'zingizlar ko'rganday buni olsangiz keyin mo'raki melaçlar var. Melaçlarning bari chiqdi. Bunda qog'ozdagi ko'rdingizlarmi? Mana S8 Plus'ning жағдайы. S8 Plus. Так. Bo'ldi. Так, buni bunday o'tirib oladi buniki. Так будет меняться. Как вы видите, вот у нас маленькая зубочистка.
çıkarmamız clay. Clay. Вот. Başta. Hı? Так. Так. Amcak şöyle mi? Так.